Hai menazaklum iawang ramanan mai baikyu zikreuting kum changnazang kaizam dai ba mai higi gederin sa kedui begene polia gai radli Israel kadego Prime Minister Benjamin Netanyahu ne Lebanon mezedu Gaza ga lungka hareyugumbe punuida gadu dawgulaize warning pegelu bchange Lebanon kadegene Hezbollah spy mene Israel kadege projectiles kap kaidele zakachudele za Netanyahu ne Iran mene Israel kadege ballistic missile bomb gidi ba giki kap kaiblamge US gu President Joe Biden janai sumai gang wokampole zakachudele Israel mene daigum za Iran meze kakpadarame blamge za Israel mene saza Lebanon ge Hezbollah spy mene Israel meze ingize Israel kadege Lebanon kadege ne projectiles kap kai bize Israel mugu air defense ne kapmsia toni le zekachudele za Lebanon ge bamme Hezbollah spy mene Israel meze ceasefire te rahanga pnuya let la le zekachudele kagane chige Lebanon ge bamme Hezbollah spy mene Israel meze rei te bize rei saura hangya a satsu makle za Israel spy mene te tiben chet kang kai zem dai lungge Gaza strip ge Hamas spy meze air strike te bigene mina hang hadai zem nyume chaidai di dele zekachudele za Israel mene Gaza strip ge Hamas spy meze ingi bigene na ka Palestinian me zemna chai chang di bize chang hadai ze kana peri chai chang dele ze sali za Gaza strip ge Israel spy mene Hamas spy meze nche zete tiben chet kang kai zem dai lungge air strike te bize Zabalia gu refugee camp northern part territory ge le zekachudele za Israel mene Zabalia ge na zemnam ramze ten biad dara hange rangai dele Palestinian mena United Nation gu official mene saza Gaza strip ge na ka pang bia pe ze bai gai ra bam hange du ga dele zekachudele Zene Pope Francis ne Ukrainian kadego President Volodymyr Zelensky zen chonai rimai ge Vatican ge ngo hodo zengom pogule ize official mene sale zene Italian go media mene du saza Italian kadego Prime Minister Giorgia Meloni ne du Ukraine kadego President Volodymyr Zelensky zen mai ba mai hegi ge ngo hodo zengom pogule ize kachudele Zane bakaga Gaza Strip ge Israel mena air strike te bigene Hamas spy murogodu bisuite me minangkat leader Yahya Sinwar chaidele ga chebe peuze ringla release ga chedele indagum je Hamas spy murogodu bisuite be peu leader Yahya Sinwar ring padlo dina Israel kadege Hamas spy mena Israel meza nimte time hostes mramza pihyahya ge kailuze lungla leize ga chedele za India ramge tingkom changna jang kaijak na komge cancer hararit ki sangja cases changdak te se jak chomja hai madai pet bza study te lume international agency mene sa jang ke ntim magja India te bebanai tigi chinale zakachudle Zane Jammu and Kashmir ge hnai kom Sidrax kuigo assembly election bamge puimi candidates minahang chumadu dui pedle izekachudle puimi candidates minahang chumadu ped broge hangkadje BJP candidates bzi Sagun Parihar zai hangna ze national conference NC gene apnai jize Sakina Masud banai Samim Firdos le izekachudle Zane Maharashtra State Pune ge klogam punung patingkum hadai ko ze radi leopardne kichani dele zekachudle zane maigu incident ge ne hnai kom gjing keu ge ne chuza chunaria ge chipo klogya radi leopardne zemna hanjang kichati bza pasna ba incident dele zekachudle dere insa pin do ta zebam rahangge channel subscribe to lo zainang nungwang changba bam zaina like to lo zainang selu be page nang kangmandu selu rahangge share to lo Be guys, I'm King Ganim Lane is that for the lay. Hi, Manazaklum.